Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kuswe. At syempre po niya, kabalan, o iningakopin po kaya kayo, buwan ng wika o bulaning Amanung Sisuan, aking makabang panahon isipan tamong pag sinabi tampong buwan ng wika, we are only celebrating itang Filipino language. national language. Pero ita po para ya for all languages in the Philippines. At kaya beya po Amanung Sisuan, Kapampangan. At makatula po oreni po rin kaya katamong cultural workers po, gagawa lang paralan baka nita milisya ito, naabalo tamo Amanung Sisuan, kailangan tayo mo naman pong pagmasusyan ngayon. At bakanta po ining provincial government in partnership with Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Ang formiyale mo private sector. Yes, gagawa lang pong paralan bakanta pagmasusyan tayo ni. Pero syempre, dakal aktibidad at ikwento na po kaya katamong bisita ng Provincial Tourism Officer tamo po, Sir Mike Castañeda. Welcome kay Nanu Pata, Koyang Salamat kayong pasabayong pamanagkakanako, Kenny, kay Nanu Pata. And siyempre, kalupan ng dating gawi. Detang kayang shoutout, pabati o pong greeting, Sir Mike. Ang gambalo kung anyang minunang panahon, sinorkat me, uling masarlang marakal. Go ahead, kare kaya kang pa shoutout. Dakala salamat at siyang Malagu, dakala salamat kong Jhoedie. Babieke po ing maya pa oras. Karing kanakong pamilya, ama kayantabi at Manalbek, ang TV, kanunok de yung kanilang phone. Yung Facebook channel, kaya ni Manal Bella, yung pong pamilya, Castañeda and Gina, yung pong kanakong kayabi, empleyado, at magsilbi keng gobyerno, keng pong Provincial Government of Pampanga. Pamuntok po, in kaya kami pong kaluguran tamong iba, na ning lalawigang Kapampangan, Governor Dennis Pineda, at in kaya katang kaduang Vice-Gobernador, Honorable Lilia Nanay Pineda, maya pa oras po at kareng sablang department heads ang pong empleyado na ng Provincial Government of Pampanga. Yan kanako mo ng pong kakaluguran at din pong kabalen keng Mexico, maya pa oras po kaya kayo nga. Yeah. Jhoedie, barbalo mo, kabang bibistahan kayong masali sa Sir Mike. O niya kasanting boses, aniya kasanting rehistro kayong camera. Ba, pota pala nga laka. Pwede, dita kaya pa space. Kailangan para kasi. Bisa ka nita akong Jhoedie. Ako naman, paglaban ko mo naman, man lalaot ka ako itsuray John Lloyd. Ingit sa naman din. Na, pakiwangas derogo ka ako. Pakiwangas siyang John Lloyd, ing sarili na, kanako. Oh, yan. Pero Jhoedie, Ingat! Babagay niya. Pero pwede, pati itang modulation. Pero balo mo si Malagu miyaliwa ko sa laban. Manibatan niyang may gumpisaning may gobra. Ing kaya katang bisita rogo. Kaliwat kanan. Ing kayang obra. Pinatugot. Manibat linuklokya. Kumusta ka, Koyang Mike? Manibatan niyang mumunadahang kasabi. Balo ko pilang kapamaldo kanita. King kang obra, king Provincial Tourism Office. Tutuyan ko yung Jhoedie kasi kaliwat kanan lang panagkat activities, then kaya katang events, and nuka rin mga lugar, kay Magdilog, Pampanga, kay Luwal Naniti, dapat rin kaluguran ko. Kapitanda ka kaya akit, samantalang dati, bengi-bengi, miyabi-yabi kami. O ito, bistaman physically demanding, exhausting, o mapagal, pero masaya yung puso kasi abibiya tayo kung nanuman ing pamangailangan na ning obra, ng anyawaran na kaya katama. Ang po kalupan na nita, didinan tayong hustisya kung nano ing mibye tiwala na ning kaya katamong Governor Dennis Pineda, ang po rin sablang mig-agree kitang kanakong aplikasyon, anyang mag-apply ko bilang Provincial Tourism Officer. At saka, pag sabi ko ka manamdamang kapagalan, nung kaluguran ang pong masaya ka keng gagawan mo. At iti adoldo kung panamdaman ang pong balang bengi bayo kumatod. Pasalamat ko keng pa kasi ini dati paninapan kay mong yan ibabiyayan ko na. Speaking of karetang manwa ng Emuketi, Pampanga. Bal mo, migit kaya pa katang may posan yung ketang Kintondo, mira sa Kintondo. Mira sa Balo, Cavite. Cebu, kaya rin kayong Cebu. Iya po makayang busy, pero siyempre, abin po itang kapagnasan na makapagsilbi po kaya katamo. And gening bulan na ini, siyempre, may itong nga naman karing importanteng okasyon in kaya katamo pagmasusan, Sir Mike. Hindi pong bulan na ning Agosto, bulan ning Amanung Sisuan. Anyasat at yuta mo, Kenny, bang apabalo po, kaya rin publiko, lalo na kareng kalupatang Kapampangan,
nung nanula po reng makasadyang activities na po ning pamprobinsyang gobyerno na ning Pampanga, together po kayan tabetala, reng kaya katamong kayabe, kaya pribadong sektor, lalong-lalo na ing Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. So, malyari tano pong sabyan, kabalo. Ali, siguro, tunggal-tunggalan tala later. Inya mo, Jhoedie Bar, yung pangabalo ko, Sir Mike, correct me if I'm wrong, this is the first time na may kamakanining partnership ya yung Kapitolyo, yung provincial government, para po mas apasan tingnan pa, yung selebrasyon ng Aldo ng Amanung. Ito po yan, Ate Jen, uling, kaya imbot na namuning kaya katamong kalugurang ibpananing lalawig ang Pampanga, Governor Dennis Pineda, na talagang yung lagu ya pa ang pong, sumulong ya pa, ing lugod da rin Kapampangan, keng Amanung Sisuan, open na yan. Talagang may kasundula, uling yung tema tamong yan, ipamiyad duwangan, para king paluwalo na ning Amanung Sisuan, ing pribadong sektor, ang popa, ing provincial government of Pampanga, bisan metong la, bang talagang dinantayang maya pa oras, ing lugod tamo, at deng aldo, makatagulaling, keng pamagmasusi na ning Amanung Sisuan. Timname. Tagulaling, balo may ta. Balo ko, may natampaling. Tagulaling talaga. O yan ha, may nikwana ko na naman, karagdagan niya Kapampangan Word of the Ashley, Day. tagulaling na. Take note, yung Kapampangan Word of the Day, tama rin daratang Kuya, apin ta siguro itang uning at yung puso tayong obra. Kadwa, itang pamakyabe tamo, kareng mas makatwa kaya katamo. Apapulot tamo itang tuturo da katamo, leksyon, ang pong kadwa, itang Amano. Itang uning mas malwat lang mabiyeke tiyato, minunala kaya katamo. Itang minunang Amano, datang mga lalama Amanong Kapampangan, talagang yakto tandaan ko, laali mo kayong isip, doon ay kayong puso, para uning atsuta mo kayong obrang ay hindi, dapat babiyayan tamo. Ali mo kabod itang popost tamo kayong social media accounts tamo, noon kayong aldoldo tamong pamibiyebe, biyayan tamo. Bal mo, panamdaman ko itang dedikasyon ng kagiwan ng Sir Sir Mike, Mike, nga kayang balam-balam. obra. Ali kasi, Jhoedie Bar, kasi pag maging provincial tourism officer ka, magaling lang mag-organize events din. Pero aliwaya pa mo rin itang, balo mo itang manibatan talaga kayong puso mo, itang gagawan mo, at metong kang cultural worker. Kasi ang gagaya ka cultural worker, di ba? Malyari kang maging provincial tourism officer, promoting the tourist destinations and all. Pero nung at the same time, cultural worker ka, aliwa mo itang kakakit mo, pati itang intangible. Ikit ba itang term? Intangible, Jhoedie Bar. Atatalan. Yes, correct. Gagawa lang paralan na And din, akit kasantingan din kasi ngayon, king ahakit tamo ka rin, malalyari, Kenny, Karasken Turismo, itang enya mo kabud event, enya mo kabud okasyon. Ating mas manala mga kabaldugan, o ba't gagawan talang ini rening okasyon areni. Pero Sir Mike, makasawpya ba kay nga tourism? No, sabihin talaga nga tourism, yung culture, kay ini ba malyari tayo nga gamit, baka ito dakala rin turista, nung yung culture tayo. Opo, Ate Jen, uling yung kaya katang Amanong Sisuan, at siyat ni keng kultura tamo, keng kapaniwala ng tradisyon da rin Kapampangan, ini biyataya, bang ayag tala rin dakal, alimo local tourist, no na deng international turista, bang talagang muntala pa keng Pampanga. Uling pakibalwan de, curious na nano ba ing atin kening ka rin Kapampangan, o ba't anong datang paniniwala da nga rin, talagang babiyayan dala, o ba't ing karelang ang minunang pamanyulat ing awsan tamong kulitan, ba't ang gangeni, mabiya pa mo rin, at talagang pakibalwan de. Talagang deni, ilang mami susi kaya katamo, bang lakwas abalo de, alwa mo ing Pampanga, noon ing den kaya katang kapalalang bilang Kapampangan na po, ang tradisyon tamo, mabilog ayato. Wala mo nandiyan niyang abanggit nitang kain makayat chat. Balmon ni nga tandanan ko, yung kikatamo pong Kapampangan, sikat vlogger ngayon ni Mac Mariano. Panatchat me. And imetong niya naman ka rin gagawa ngayon content, bakit ang misulong minunuya pa yung kikatamong Amanung Sisuan. Wow, sige, Jhoedie Bar, punta lang tayong celebration. May rebalit ko pa. Yung selebrasyon ni nga kaya katamong Amanung Sisuan. At nga, ini parang yung kabaluan da rin kaya katang talapanalbe. Hindi ating tamong bantutok yan na ordinansa, batas, na maging basis tamo na kakainan ni Jenna mag-celebrate. Gurin mo ba mag-research kaya pa mong Sir Mike?
king kotang mo. Ating ordinance. Apo, aside po kitang national law na kailangan masaselebraya ing bulan na Ning, Amanung, Sisuan, o kempong national ing buwan ng wika na maselebrate siya kadang tauling biyernes na ning bulan. Ikatamo po kay Provincial ng Pampanga, tintamo pong Provincial Resolution, yes. Board Resolution. Nung nuko rin, dapat siyang pagmasusyan, yung kaya katamong Amanung, Sisuan, lalong-lalo na ketang Aldo, biyernes, tauling biyernes na ning bulan. Di ba? Di ba? Ay, kada feeling mo na sa. Balo mo, mag-review ko naman, mag-research ko naman. Bala mo kapilan. 2008. Anyang Atin ng resolution na. And siyempre, yung detang ginusal kanini, retang bubuo ketang Pampanga Language Council. Yes. So, tatatandaan ako Tita Linda. Wa, Linda Cruz wa, na yan. balwa. May akong wabye. Metong ya ka rin. And in kasantingan, dakal nga niing tataglos, managlos. Ketang susulong ng Mamerlinda kanita. Yes. Sir, di ba last Friday of the month yung celebration. Pero before that, may sadyata na ba na aliwang activities para kay month celebration, makanya? Oy, tanapin po kayo tabi dari pribadong sektor, lalo na po ing Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, together with the Provincial Government of Pampanga, ngini pong daratang 20 na po ning Agosto, ngining bulan, mika adong aldo tamo pong pamanigaral ken kulitan ang popang ing Amanong Sismuan. So, hindi po malyariya keng 20 ang pong 27 na ning bulan na ito. Yan. Yes, siguro. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng kuswe